Salibonani mahlabezulu siyalamukela eklasini lasesifundweni sesikolo seSabatha. Namhlanje siza kufunda sindawonye. Mina engikhulumayo nginguMishayeli Ndlovu. Ngizacela engilabo lapha eklasini labo baziveze. Siqala lesi sifundo. Salibonani izihlobo ezithandekayo. Sibonga uThixo wasinikeze isikhathi njalo kuba nasixoxe ngesifundo sakhe namhlanje. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo. Ngiyalibingelela lonke bathandekayo ngegama lika Jesu Kristu. Siyalamukela kusifundo lesi engikhulumayo nguTalent Ncube. Salibonani izithandwa zezulu ngegama lenkosi. Sibonga inkosi esivumileyo ukuthi sihlanganele njalo kulesi sifundo. Okhulumayo nguSithembi inkosi Thembe Elihle Sifanda. Sicimezeni isikhulekeni. Babotho sezilimdalo izulu lomhlaba. Sanubonga somandla isipho sempilo njalo lokuthi uNkulunkulu uvumile ukuthi sifunde lesi sifundo namhlanje. Ngathi somandla ngaba lathi uhlale lathi isikhathi sonke. Thela moya wakho engcwele si-understand engcono. Khulani igama lakho. Amen. Amen. Siyabonga isifundo sethu silesi hloko esithi sona guqula inhliziyo zabo. Guqula inhliziyo zabo kumbe phendula inhliziyo zabo. Funa omunye sengathi balaleli isifundo sethu sithi chibilikisa inhliziyo zabo. Kuthi ukuthi i-direction kumbe lapha inhliziyo esezisiya khona. Kuthi ukuthi sokule problem edinga ukuthi ziphendulwe kumbe ziguqulwe. Sisungula lesi sifundo. Kuyini esingakutsho ngemvelo langendalo yokuba siyizoni kwabantu. Kulokho esikufundayo esifundweni ngesizwe sako-Israyeli sifundani ngesimo sokona langokuba yizoni okuphakathi kwethu. Yabona mfundisi, indaba yokuba thina siyizoni iphakathi na kwethu iyimfihlakalo njalo. Ukuthi mina lawe asinanzelele, inengi lethu asikuboni ukuthi siyizona. Kodwa izwi lenkosi lithi lona inhliziyo yomuntu liyakhohlisa kambe mbani ongaba yazi. Yes. Singcolile. Uyazi nxa usugezile wagqoka isudu wafaka iperfume wangani vele awunuki awuyikuginqa futhi. Kodwa imvelo yethu siyizona. Ngabe siyakuzwisisa isifundo sethu namhlanje futhi sizwisise ukubana mina lawe siyizoni siyamdinga umsindisi. Kuyadingakala ukubana siphenduke inhliziyo zethu ziphendukele kulo wasidalayo. Siyabonga amadawu ungafunda kuRomans ngo-23 ngo-3 verse ngelika 23 iveza okukhulunywa ngumaforo ukubana vele thina ngokwethu siyizoni. Ungathini ngalokho? Yabona uRomans 3 ufaka kahle ukuthi wonke umuntu njani wonile. Ngakho futhi nxa sowonile laphana nxa isithi wonke umuntu kuthiwa uphi ophandle kwenkonzo longapi lophakathi enkonzweni. Ngakho sonke siwonile kumele senze nxa sesiwonile. Ukhona lapha esifundweni futhi kuke kwabhala ukuthi both ama-Jews lama-Greeks ukuthi abenza njani bonile. Ngakho akula kukhethwa ukuthi kumbe ukhona omunye ongathi ungcono ngowonanga. Vele nxa sizalwa laphana ubona ukuthi usekhala futhi usezalele ngapi esonweni. Haleluya. Kasibizwa ukuthi siyizoni ngokuthi sitshontshile kumbe ngokuthi sinathile. Kodwa sibizwa ukuthi siyizoni ngenxa yokuthi sizelwe siyizoni. Ukuzalwa siyizoni sokusenze senza impumela yesono okuyikubalekela uNkulunkulu. Yikho verse 24 kuRomans 3 esithi yena balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngohlengo oluku Kristu Jesu. So ukuze sibizwe ukuthi siyizoni kudingakala ukuthi sizalwe yizoni ezingabazali bethu. Ukuze sibizwe ukuthi singamaKristu kudingeka ukuthi sizalwe kakutsha kuKristu. Siyabonga. Ngithathekiswa ngumnakano ukuthi lanxa siyizoni sikunanzelele ukuthi siyizoni. Ungakhangela
konke okwenzakala kithi uzabona ukuthi siyizoni. Nanzelela ekuphileni kwethu kulezikhali ezimangalisayo ezenzela umuntu oyisoni. Abantu bayadala beze bedale isigwagwagwa, badala imbhobho ngenxa yomuntu. Nxa uhamba ezindlini lapho ukhangela uzabona kulama razor wire okuvimbela ingqondo esono ephila phakathi kwethu. Now kulokho esiza kufunda abalaleli, kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi kumele siphendukele kuNkulunkulu. Njalo uNkulunkulu nguye yedwa ithemba lethu, nguye yedwa ithemba lethu. Siyendinyaneni yokwaziwa ngekhanda, sizacela usifundele indinyana yokwaziwa ngekhanda. Deuteronomy 4 verse 29. Kodwa lilapho lidinge inkosi uNkulunkulu wakho. Uzayithola uba uyidinga ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke. Now kulamabala lokho ephindwa laphana. Kulebala elithi uyidinge kusho ukuthi nguwe uhlezi khonapho ulaleli isifundo. Uyidinge inkosi. Njalo bese sithi uzayidinga lapho uza kuyifumana. Kusho ukuthi konke lokho kuqonde umuntu ngomuntu. Kusho ukuthi ekukholweni kwethu kumele sikhule njengesiqu ungumuntu uzimele lapha. Ekudingeni uNkulunkulu kumele umdinge uNkulunkulu uwedwa as an individual, uyisiqu sokuba ngumuntu wedwa. Kukho konke esikwenzayo kwasinanzeleleni ukuthi kakuqaliseni kithi, kuqaliseni ezinhlizweni zethu, siguquke thina kuqala uNkulunkulu uza kusibusisa. Ivesi ivelihle iveze ukubana amandla akimi akuwe mlaleli. Nguwe ongenza isinqumo. Njengoba usutshilo umfundisi Ndlovu. Odingayo yimi. Kukhona uNkulunkulu angasenzela khona. Kube lokunye thina esimele sizenzele. Esiwathi ngamandla wokukhetha ifree will. Yiyo khulunywa la. Ukubana wena uzazenzela. Kusifundo sethu sizakungena from memory text yethu sizakuzwisisa ukubana amandla wokukhetha siwanikeziwe. uNkulunkulu lo besazi konke kodwa akasikhetheli, kasenzeli esimele sikwenze. Mina lawe kukhona esimele sikwenze ehambeni lwethu lokukholwa. Asibuyele evesini uNcube ebese sivezela okunye lapha. Ivesi nxa uyebala madawu ithini? Ifunde futhi ivesi kuvesi ngelika 29. Kodwa lilapho lidinge inkosi uNkulunkulu wakho. Umuca oqala uthi lidinge inkosi uNkulunkulu. Andi hamba kumuca owesithembiso emfuna uNcube asincedise lapha olandelayo. Uzayithola uba uyidinga ngenhliziyo yakho. Uzayithola. Ncube. Ya kasikhonza uNkulunkulu ofihlakeleyo. Yes. Okumele uhambe endaweni ethile ukuze uyemthola. Kodwa lapho khona nxa umdinga ngeqiniso uyamfumana. Siyabonga. Kasiguquleni inhliziyo zethu, guqula inhliziyo zabo. Lathi kasiguquleni, ekuguqulweni kwezinhliziyo kuqondana lathi njengesiqu njengoba singabantu. Ngobe Yebo. sile zenzo ukuthi esizitholayo esifundweni lapha. Kuyini ongasivezela khona ngamabala asetshenzisiweyo, ngemiqa esetshenzisiweyo eqhakathekileyo okumele siyinanzelele kulesi sifundo esiphakathi kwaso. Kusande sivezela ibala lesiHebheru elithi mi-10. Uthembi kasibalele Deuteronomy chapter 5 verse 29. Alright. 5 verse 29. Okungathi bangaba lenhliziyo enjalo yokungesaba bagcine yonke imilayo yami insuku zonke ukuze kubalungele labantwana babo kuze kube nini. Ibala lesiHebheru elisetshenzisiweyo lapha mi-10 kubanjaniswe ngathi amabala amabili umi lo yi-10. Umi nxa utranslate uCSQN uthi who, uyi-10 uthi will give, ozakupha. So ngezindlela lonke lithi ngubani ozakupha. Kodwa nxa sisiya ku-Old Testament
lisetshenziswe ngenye indlela leli bala. Lisetshenziswe uveza isifiso salo okhulumayo, isampulu engayipha ukuthi abantwana bako-Israyeli ku-Exodus chapter 16 verse ngelika 3 bathi bona ngabe lasiyekela safa ngesandla senkosi eGibhite ungabe lwa uveza isifiso sabo abayesifuna ukuthi ngabe nguyumitheni or translated from umitheni ukuthi isifiso sabo kwakuyithi ngabe bekelwa bafa. Then uNkulunkulu ku-Deuteronomy chapter 5 verse 29 ebese sithi kungathi bangaba lenhliziyo kungethemba lwana uveza isifiso sikaNkulunkulu. So uNkulunkulu isifiso sakhe ngesokuthi simethembe. Kuvezani ngesihloko lesi ukuthi uNkulunkulu loba elesifiso sokuthi simethembe akangene ezingqondweni zethu asenzele izinqumo zokuthi simethembe. So isinqumo uNkulunkulu kaforce isinqumo. Wayengabamba uEvisandla ukuthi ungayamukeli fruit le. So uNkulunkulu uyaveza icebo lakhe ebese siyekela thina ukuthi sizikhethele free will. Siyabonga. Now kusetshenziswa ulimi ukuthi who will give, ngubani ozakupha. Kodwa kusitsho something else, kusitsho kunye ukubana ngumbuzo obuza ukuthi ngubani ozakwenza khonokho. Then ngezinto esizifisayo ngalokho esikuloyisayo ngubani ozasigcwalisela izifiso leziloyiso zethu. Laphana siphiwe i-answer, siphiwe impendulo yokubana ongakwenza konke lokhu uNkulunkulu, okunguye okumele simdinge njalo siza kumfumana ebese gcwalisa izifiso leziloyiso zethu. Ekudingeni kwethu kasidingeni inkosi, konke kuza kusihambela kahle. Maforo, ungaba lakho okokutsho ngezibonelo zalokhu esifunda ngakho? Yes, yabona abantwana baka-Israyeli besenkangala benzelwa umusa izikhathi eziningi, kodwa benzelwe umusa kunjalo babe lokho bebuyela esonweni. Kulama exclamation kumbe esikusebenzise ngesikhiwa esiwathi ngama idioms lawo, kumbe ibala leli elinjengokuthi umitheni leli esixoxa ngalo namhlanje izenza ukuthi kule ndlela esibafumana abantwana baka-Israyeli kumbe ngithi ababeze expressa ngayo kumbe ababeziveza ngayo ubabone bengasuthiseki ngalokho umlimo abe benzele khona kumbe ngesimo ababe bekuso bakhumbule izolo. Kodwa uNkulunkulu esimkhonza simthola engababaliseli konke khona lokho, enguNkulunkulu obekezelayo la namhlanje uNkulunkulu lo uyasibekezelela. Silokho sisona mihla ngemihla ngezinqumo esizenzayo. Kodwa uJehova esimkhonzayo uyasinikeza amathuba njalo nje ukubana siphenduka. Angakwenziyo kodwa yikubana asenzele isinqumo. Kunjengomzali obonayo ukuthi umntanakhe uza kwehluleka ukwenza okuthile kumbe kayi kuphumelela kokuthile. Imvelo yethu kufuna ukuthi simvikele lo mntwana, kodwa uJehova kanjalo uza kukhuthaza ukuthi ungakwenzi lokho, kodwa kayi kukubamba isandla, kayi kukuvalela igede ukuthi ungayikona lokho. Nguye uNkulunkulu esimkhonzayo osinikeza inkululeko yokukhonza, lenkululeko yokwenza izinqumo. uNkulunkulu ongumdali, uNkulunkulu olamandla amangalisayo, uNkulunkulu owazi izolo lanamuhla lekusasa. EnguNkulunkulu onjalo usikhangele izenzo zethu imihla lemihla, usikhangele. Kulokunye nxa sesiphambuka entendeni esandla sakhe uyabe fisa ukuthi aluba ngani wenze kanje ubaba. Njengomzali ekhangelele umntwana ukuthi enze kahle, uzofisa ukuthi aluba ngani ingane yami ihambise lokhu kanje, kodwa ungeke umenzele lokho njengomzali. Ungaphelela ekumxwayiseni, ungaphelela ekumfundiseni, ungaphelela ekumqondiseni ukuthi hayi lokhu mntanami
nami ubungakuphatha ngale indlela. uNkulunkulu ulesifiso esimangalisayo ncuba uNkulunkulu ukuthi ngabe siphila ngokwelizwi lakhe. uNkulunkulu ulesifiso esimangalisayo balaleli ukuthi ngabe siphila ngokwentando yakhe ezindlini, emakhaya, kukho konke, emsebenzini, ezikolo. uNkulunkulu uyafisa ukuthi ngabe singabantu abathembakeleyo, ngabe singabantu abahamba ngokuqonda la ngokulunga. uNkulunkulu uyakufisa khonokho. Khangela iBhayibheli labhalelwa thina, khangela ibhuku likaDeuteronomy labhalelwa thina ukuze sifunde, sibe lezibonelo zalokho okumele sikwenze, sikupractice ekuhambeni kwethu. Kuthiwa God does not tremble with the free will. Ngoba the moment esenza njalo kuyabe songayisekho ukuba free. Alright. Okufana la namhlanje abantu bengamaKristu okwenza kuproduce weak Christians kumbe weak young people. It is because abavunyelwanga ukwenza izinqumo. Uyabe kade valelwe ethangweni elondolozwe izinqumo zabazali bakhe. Nxa esesiye university ngale sokumele yena ame azenzele izinqumo. Alright. Sokuveza kathesi iuniversity kayimtshintshi ibizoveza kuphela ukuthi umuntu lo unje kuphela ubelondolozwe izinqumo zabazali bakhe. Alright. So uThixo kufisayo ukuthi thina sibe kwazi ukuthi ukhona angeke asenzela khona okuyikwenza isinqumo. Alright. Sibambele uMateyu ngo-26 ivesi ngelika 34. uMateyu ngo-26 ivesi ngelika 34. Kuqhakathekile ukuthi amandla okukhetha siwasebenzise ngendlela eqondileyo. Sikhethe, uNkulunkulu ngeke asikhethele, kodwa wena uhlezi khonapho mlaleli, wena uhlezi khonapho mbukeli, kumele ukhethe ukukhetha okuhle. Amen. 26 verse 34. uJesu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, ngalobu busuku lingakakhali iqhude uzangiphika kathathu. Yes. Maforo. uJesu wayekwazi ukuthi abafundi bakhe babeyaphetha njani. Lapha ukhuluma loPetro. Uyamtshela ukuthi Petro, iqhude lingakakhali wena usumphike kathathu. Kodwa siyamthola uJesu kamenzeli isinqumo uPetro. Kamkhetheli kamkhambeli phambili. Uthi hayi ungenzi, uyamtshela ukuthi hayi isinqumo, uyamnikeza isixwayiso. Alright. Kodwa uPetro kwakukuye ukuthi uzamphika yini uJesu kumbe kayi kumphika, kodwa siyamthola yebo wamphika. So uNkulunkulu esimkhonza elothando esifisela okuhle kunjalo sihlobo esithandekayo. Kukhona angasenzeli khona, yikho kumchiya enguNkulunkulu, yikho futhi ukumenza umfundisi ahlale enguNkulunkulu olothando. uNkulunkulu esikhuluma ngayo uNkulunkulu okwazi imbali yomhlaba. Ungafunda esahlukweni sikaDaniel ngo7 kuveziwe ihistory yomhlaba kuze kuyefika emaphethelweni. So uNkulunkulu usimakade, usomandla, umdali wezinto zonke, kodwa lanxa ehlelile imbali yomhlaba eyazi, udinga ukuthi wena ke lami njengomuntu sinanzelele ukuthi siyenza kahle, sinanzelele ukuthi siyama sisentendeni yesandla sakhe, singaphambuki khonapho, ebese senzela futhi umusa omangalisayo. Ngoba lapha sithola umusa kaNkulunkulu omangalisa kakhulu ngesizathu sokuthi uNkulunkulu engabona ukuthi endleleni yethu sokufakwe islaha, endleleni yethu sekugejwe igodi ukubana laphana singawela. uNkulunkulu wenzile yonke imizamo lendlela zonke ukuthi asiqondise, asixwayise ngomusa wakhe ukuthi hayi nanzelela uzawela laphana, nanzelela uhambe ngathi eceleni. Sengathi singananzelela ukuthi uNkulunkulu wenzile konke. Sifundani ngomusa kaNkulunkulu, sifundani ngomusa kaNkulunkulu nxa siqhubeka sifunde ebhukwini likaDeuteronomy. Efunda khona phana
ukhuluma ngendaba kaPeter. Seek me and find me. Isihlobo. Uthiwa uPeter esenza isinqumo sokubalekela uJesu. Sokumphika uJesu. uJesu wamkhangela nge-talking eye. Yatholakala indoda sinjani sikhala. Xa emehlweni kaJesu uJesu wayecommunicate ukuthi Peter kuyalungiseka. Useselethuba lokuthi ulungisise. uPeter wenza isinqumo sokuthi aphenduke uJesu wamamukela. Iluthando lukaThixo lona lona. Iluthando lukaThixo. Sifundele uDeuteronomy 4 iverse ngelika 25 kusiya ku 28. Verse 25. Yes. Lapho uzala abantwana labantwana babantwana njalo selihlale elizweni isikhathi eside uba lisonakala lenze isithombe esibaziweyo umfanekiso waloba yikuphi lenze okubi emehlweni enkosi uNkulunkulu wakho ukuze lithukuthelise ngibiza amazulu lomhlaba namuhla ukuze kufakaze kumelene lani ukuthi lizabhubha lokubhubha masinyane lisuka elizweni elichapha iJordani ukuya kilo ukuze libe yilifa lenu kaliyikwelula izinsuku zenu phezu kwalo ngoba lizabhujiswa lokubhujiswa njalo inkosi izalichitha phakathi kwezizwe lisale libalutshwane ngenani phakathi kwezizwe lapho inkosi ezaliqothela khona lapho lizakhonza onkulunkulu umsebenzi wezandla zabantu izigodo lamatshe abangaboniyo abangezwayo abangadliyo labanganukiyo. Now ukukhulunywa ngokukhonzwa kwezithombe but ekukhonzweni kwezithombe kulakho uNkulunkulu akuxwayisa isizwe sakoIsrayeli. Kuyini uNkulunkulu akuxwayisa kakhulu ukuthi isizwe sakoIsrayeli sengathi singananzelela lokhu kulesi sahluko esifundiweyo? Okokuqala uNkulunkulu akutshela labo bantwana yikubana bangaphambuki entandweni yakhe bangahlamuki bahlale bengabantu abalalelayo. Nxa kulolutho uNkulunkulu alufunayo yikubana alalelwe akhonzwe izikhathi zonke. Sike sathinta ubani uNkulunkulu wayekwazi ukuthi bazahlamuka kazange ayekuvimba uhlabatshele ukubana hayi lina liza kunhlamuka enze njalo futhi uyalungisisa lendlela ukubana hayi loba selihlamukile lingangidinga lizangifumana. uDavid Marshall uyakufaka ngalindlela uthi nxa uhlamukile wabalekela uJehova okomganga ongaba yi1000 miles uthomela ukwenze kuchibilika nje kuphela ngoba yena ukulandelile isikhathi isigaba sonke sonke nguye uNkulunkulu esimkhonzayo onjalo olothando olunjalo. uNkulunkulu Ncube uxwayisa isizwe sakoIsrayeli uthi be careful ekukhonzeni izithombe elizenzele zona lina. Namhlanje abantu bayadala izithombe ezintweni ezimangalisayo bazenzele izithombe bazikhonze izithombe. Sitholani phakathi kokukhonza izithombe esihlanganela kikho namhlanje? onkulunkulu abalamehlo kodwa abangaboniyo, onkulunkulu abalemlomo kodwa abangakhulumiyo, abalengqondo ezingabe zenziwe kodwa kabala ukukhuluzana ukucabanga nokwehlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Njengesizwe sanamhlanje, njengebandla lanamhlanje, uNkulunkulu uthini kithi ngezithombe esizenzela zona? uNkulunkulu omkhonzayo kumele ube ngaphansi kwakhe, ucabange ngaphansi kwakhe. So Thixo akubekayo ukuthi nxa seliyenze izithombe kuthi uthi seliyacabanga ngaphansi kwezithombe. Ngezindlela uThixo zama uthi ukuthi kwakhona lizabe selingasacabangi lingabalekela mina. Liza kuma kunjani ukucabanga. So phendukani kimi ukwenzela ukuthi ligxile eqinisweni libe selicabanga emhlabeni lo. So Thixo usibizela kuyo ukuthi ithuba lisesekhona. Alright. Singekela ukuya kuNkulunkulu Madawo. uNkulunkulu uzayenzani kithi? Nanku abantu siyezwa siyaxwayiswa ukuthi sibalekele sichibilike sikhangele kuNkulunkulu. Inhliziyo zethu ziguquke ziye kuNkulunkulu. But njengabantu singaqhubeka singafisi singaloyisi kwenzakalani ezimpilweni zethu?
Ingakhuluma bazathi yimi engijilo. Kahle ngibale lapha ku verse 26. Yes. Uthi ngoba lizabhujiswa lokubhujiswa. Alright. Umlimi uthe nxa selingasayenzanga mina lokho esengikuchilo. Liza njani? Lizabhujiswa lokubhujiswa. Kodwa sisi isifiso sikamlimi sona leso. Umlimi uyafisa uthi njani? Sithi 10 sibuyele kuye njengoba isihloko sanamhlanje sisisho. Alright. Siyabonga uNkulunkulu asiphathise. Kulebala laphana elivezwayo futhi elithwalwa na nguTeshuva. uTeshuva uthi ukuthi yena ke uNkulunkulu nguNkulunkulu ophakemeyo njalo nguNkulunkulu obusisayo. Nxa engasabusisanga kuthi ukuthi kulesigwebo esibuyayo. Njengoba kade sesifundweni sethu sithi uNkulunkulu uthi siphendukele kuye ukuze sizuze impilo. Kodwa laba bangaphendukeli kuNkulunkulu, uNkulunkulu uthi uza kunjani? Uza kubabhubhisa. Abantu abalalela ilizwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyabenzela kahle. Kodwa laba bangalaleliyo ilizwi likaNkulunkulu, kulempumela yokungalaleli ilizwi likabani? LikaNkulunkulu. Umlando wethu maforo yiwuphi? Nxa sikhangele leli bala elithi lona Teshuva esilithola kuDeuteronomy. Phakathi kokubana kulezigaba ezimbili. Yes. Okumele sikwenze thina yikuphenduka, yikulalela. Alright. Sibuye kuNkulunkulu simlalele lokho akuloyisa ubana sikwenze. Alright. Ngakhayela abazali bethu ekuqaleni behluleka ukulalela uNkulunkulu. Alright. Ake sifundeni ukumlalela uNkulunkulu izixwayiso zakhe ngoba kuye yikho kulempilo. Ukusuka kuNkulunkulu susiye kufeni ngoba ungamlaleli uNkulunkulu sikhetha ukufa sihlobo esithandekayo. Asiphendukeni silalele uNkulunkulu lokho asitshela khona ilizwi lakhe liyimpilo. Sibalele mada kuDeuteronomy chapter ngelika 30. Sibalele kuDeuteronomy chapter ngelika 30 ivesi ngelika 2 ivesi ngelika 8 kumbujampu vesi ngelika kumbubalo vesi ngelika 8 lo vesi ngelika 10. Verse 8. Yes. Wena ke uzabuya ulalele ilizwi lenkosi wenze yonke imilayo yayo. Nasi indaba ekhulunywa ngomaforo ukubana wena ke uzabuya ulalele ilizwi likabani? LikaNkulunkulu. Singaphendukela kuNkulunkulu sizathi futhi njengalokho okwenziwe ngabokhokho bethu izolo, njengalokho lathi sike sakwenza izolo, sizakuthi futhi siphendukele ekulaleleni ilizwi likabani? LikaNkulunkulu. Qhubeka ngevesi. Verse 10. Yes. Uba uzalalela ilizwi lenkosi uNkulunkulu wakho ukugcina imilayo yayo lezimiso zayo ezibhalwe kulolu gwalo lomlayo. Uba uphendukela enkosini uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke. Alright. Sifunda lapha ngqo. Ya kumele sibuyele kuThixo. Alright. Into engiyinanzelelayo igxile esikunqumweni. Alright. We are free from choosing but we are never free from the consequences. Alright. Sikhululekile ukuthi sikhethe sibuyele kuThixo. Uthi noma lingambalekela nxa libuyela lokho engikhangele ngamehlo lothando. Alright. Ukuthi ngililungisise isono sisuswe kwini. So iagenda kaThixo ngiyokuthi nxa sesithenile isono sisuswe, is always ready ukukhipha isono ezimpilweni zethu. Alright. Siyabonga. Kuthi uthi lapha sesilezigaba ezimbili esizithola lapha. Isigaba sokuqala ngesokwethembeka lokulalela. Isigaba sesibili ngesokubuyela kuNkulunkulu. Matawu ungathini ngalawa amavesi esiyafundileyo? Engikutholayo lapha mfundisi ukuthi nxa usuphenduka kumele uphenduke completely. Alright. Kule balalele lithi repent ngesikhiwo. Alright. Yabona ibalalela abantu bajayele ukuyingathi abalezwisisi kahle. But nxa iBhayibheli lisithi repent lithi chiya konke lokho okwenzayo. Hlukana la khona lokho konke njani okwenzayo uphendukele ngakimi. So nxa lapha sifunga sisithi I have decided to follow Jesus. Chothi sengichile lokhena kwemuva I've repented but you only repent nxa usuhlukane lakho konke wabuyela kuKristu. Now ngesikhiwa balaleli sikubeka kanje lokho. Okuqhakathekileyo kufakwe kwaba izigaba ezintathu kulawa amavesi esiyabalayo. Okokuqala it's obeying. Okwesibili it is returning. Yikubuyela, sichibilike sibuyele.
singalalela sichibilike sibuyele. Then okwesithathu yikuphenduka, i-repentance, yikuphenduka. Now ekuphendukeni lapha kukhulunywa koze kukhulunywe la ngenhliziyo. Kulezi zigaba ezintathu inhliziyo iqhakathekile kakhulu. Imi esenta yakho konke lokho okuthathu okubaliswayo lapha. Ungananzelela abesayensi bathi yona inhliziyo ile mithambo eminingi emangalisayo. Njalo impilo yomuntu iyeme kakhulu ekubeni lenhliziyo health. Ekubeni lenhliziyo epompa kuhle igazi, ephilisa kuhle ini umuntu. Ungathola ukuthi ekuphileni kwabantu ungaba lohlupho lwenhliziyo, kuthi ukuthi ukuphila kwakho lokwenelisa ukwenza izinto sokusiba le problem, sokusiba lenkinga ekuphileni kwethu. Nantu bizo lokuphenduka maforo. Sifundani ebizweni lokuphenduka lasekukhangeliseni inhliziyo zethu kuKristu Jesu. Ungenelisa yini ukuphila nxa inhliziyo ingami ukusebenza? Ezinye izitho zomzimba zona zimi njani khonapho? Ungakhanyela indlela umuntu adalwe ngayo, angaphila engelazo ezinye izitho zomzimba kumbe zingasebenzi kuhle. Hathi inhliziyo. Inhliziyo iqhatheke kakhulu ekuphileni komuntu. Yiyo icapital city yomzimba womuntu. Yikho uJehova lanxa esebenzisa ulimi alisebenzisayo kuthiwa asiphendukeni ngenhliziyo zethu zonke. Now koNkulunkulu akula mahafu. uNkulunkulu kuthiwa half converted is not converted at all. uNkulunkulu ufuna siphenduke siphelele sibuye kuye. So lapha esikukhuthazwayo izihlobo ezithandekayo yikuthi yiloba kuyini esikwenzayo likhumbule futhi esizikhethele khona ukukwenza. uNkulunkulu uthi nxa sesitshiya kasitshiyeni ngenhliziyo zethu zonke sibuye kuye uzakusamukela. uNkulunkulu ulothando. Nxa sibuya kuNkulunkulu singazirobhi. Inengi lethu umuntu yazirobha aziqila uyakwazi ukuthi awuphendukanga ngokuphelela. Buya ngokuphelela uzakwamukelwa. Usibambele ivesi Matawu uDeuteronomy ngo4 ivesi ngika7 ncube. Lapha kukhulunywa ngabantu abahlamukela uNkulunkulu. Isizwe sako-Israyeli sihlamukele uNkulunkulu ngokwenza okungasolizwi likaNkulunkulu, ngokungalaleli, ngokungaphenduki. Sibalwa njengesizwe esihlamukele uNkulunkulu. Ungathini kithi esiphila namhlanje esiyizoni esona nsuku zonke sihlamukele uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu abe sesibiza esibizele kuphendukeni esithi inhliziyo zethu kaziguqulwe kaziphenduke. Ngenxa yesono esihlukumeze kangaka sijayele ukubona ngani umuntu ophendukileyo ngophenduke ingaphandle. Nxa umuntu efundisa ku-Sabbath school eklasini ngiyophendukileyo. Kodwa lakho umuntu kufundisa ku-Sabbath school kodwa elezono ezitshisayo. So ukufundisa kakutsho ukuthi yena ubudlelwano bakhe lomlimi sobu-right. Uthi isono kasisuswe empilweni yakho. Uthi ufundisa isono sisusiwe empilweni yakho. Inhliziyo kayingabi lento ezithandayo eziyizono to the extent yokuthi nxa kuthiwa kume vele uyalwe yemba phansi. Mina vele ngiyazi ukuthi ndlolaka. Mina vele ngiyazi ufunge sibili. So uthi wonke lokhu kakususwe ngokugxila eqinisweni elikuDeuteronomy eliveza uThixo olungisisa. Siyabonga. uNkulunkulu uhlala enhliziyweni. Ithempeli likaNkulunkulu elingumzimba. uNkulunkulu uthi inhliziyo zethu kazilungisiswe ukwenzela ukuthi umoya oyingcwele uphile phakathi kwethu. So inhliziyo zethu balaleli, inhliziyo zethu babukeli ziqhakathekile ukubana sithi guard jealously ukuze isitha esingusathani singezi sizophila ezinhlizweni zethu.
sibambelele ethembeni lokuthi uNkulunkulu uza kusibusisa. uNkulunkulu usinika ithemba kusukela esahlukweni esidala size esahlukweni esitsha esokubana nxa siphendukela kuye yena uzimisela ukuthi aguqule izinhliziyo zethu ezonwe yisono. Uthini maforo ngokusokwa eTestamentini elitsha sihlangana loNkulunkulu ekhuthaza ukuba inhliziyo zethu kazisokwe. Uyabona ukusoka kuqala kwakusoka ingaphandle iforeskin yabantu besilisa, kodwa uNkulunkulu uthi hayi khathesi uhlupho vele inhliziyo sithe lapho kuhlala khona uJehova uthi nxa lingaphenduka kimi ngizakusoka inhliziyo zenu. Nxa esesoke inhliziyo sekuyisivumelana asenze lami enhliziyweni sehlala phakathi, sekuyisivumelane esitsha esiqondileyo, angisafuqwa angisenze okokubukwa sokusukela ngaphakathi. Yikho engikho khona mina. Alright. Sibalele Deuteronomy 4:7. Ngoba isiphi isizwe esikhulu esilabo uNkulunkulu abaseduze laso njengenkosi uNkulunkulu ekumbizeni kwethu konke. Usibambelelo Acts 5 ivesi ngelika 31. Isiphi isizwe esikhulu ncube esiloNkulunkulu waso seduzane kakhulu. Ngithande umzekeliso kwabuya lapha esifundweni ukuthi nxa sibaleka uNkulunkulu uyasisama, uNkulunkulu uyasilandelela, uNkulunkulu uyasilandela. Nxa sichibilika akumelanga size sibuyele khona lemuva kwenze esimchiye khona. Hayi kasimchiyi. uNkulunkulu useduze lesizwe sako Israyeli. uNkulunkulu useduze lathi namhlanje balaleli. Ngoba uNkulunkulu uyasilandela imihla lemihla ufisa ukuthi aphile ahlale ezinhlizweni zethu. Acts chapter 5 ivesi ngelika 31. Verse 31. Yes. Yena lo uNkulunkulu wamphakamisa ngesandla sakhe sobunene abe ngumkhokheli lomsindisi ukunika uIsrayeli ukuphenduka lothethelelo lwezono. Ukunika uIsrayeli ukuphenduka ngenxa kaJesu Kristu lokuthethelelwa kwani kwezono. Udade uyakhuluma lapha namazwi amangalisayo ngendaba yokuthethelelwa kwezono lokona lokuphenduka. Sifundani esifundweni sethu ngalokho okukhulunywa ngodade uMamhlophe Maforo? Iningi lethu kuthiwa siyazisola funa ukuthi ngibanjiwe, kodwa ngingazisoli ngokuthi ngenzile isono esithile. Kuthiwa okuqhakathekileyo abantu kuthiwa bakhala ngesono ngomphumela wesono abasebekuzwa ukuthi sengilomkhuhlane, kodwa bengazisoli ukuthi isono singahlukanise kanganani lo Jehova. So ake nisivumeni ukuthi senyanye isono, sithande uNkulunkulu, simlalele ngalokho abesitshela asixwayisa khona ngesono, singaphonguba sorry ngesono, kodwa sibe ngabantu abasenyanyayo abasibalekelayo ngoba uThixo wethu engcwele engasifuni isono. Hey, nxa siphakathi kwabantu siyasesaba isono, but nxa usuwedwa isono uyasigxozela indenda, uyasifisa ukuthi ngabe ngiyona, ngabe ngiyenza lokho. Kodwa nxa sokulabantu ususiba lenhloni ngoba kuyangisa phakathi kwabantu. Sifundani nanku ivesi esiliphiwe laphana elisixwayisayo kuba naka siphendukeleni kuNkulunkulu kuMark 1 ivesi ngelika 15. uMark 1 ivesi ngelika 15 Ncube. Akuyifunde sisithembe Mark 1 verse ngelika 15. Wasesithi isikhathi sigcwalisekile njalo umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani likholwe ivangeli. Umbuso kaNkulunkulu ususondele. Phendukani likholwe ivangeli. Emfuna sikubambe lapha ukuthi abantu abanengi ngenxa yokubulawa isono sesaba impumela yesono ayikhona isono okade kutsho eodala. Umuntu omunye ke sabi kutshontshe esaba ukuyejele. Omunye ungathola ukuthi engakwanisa ukuthi ethi mana ngikhipha isisu, yena udila lani lempumela engakwazi ukuthi ngaze sikhiphe uzabuyela futhi ayenze ukumenza kube abe lesisu. So ngithi mina oyesaba abantu uzayesaba impumela yesono, kodwa oyesaba uNkulunkulu
uzayesaba isono. So uThixo uthi ngifuna ukuthi isono sife impela ezimpilweni zenu. Ngakho asibeni lobudlelwano laye siphathise ukususa isono ezimpilweni zenu. Siyabonga nanka amavesi okugcina abalaleli sikhangele kumsebenzi ngo2 ivesi ngelika 37 lo 38 then bese sigoqa isifundo ngizaqala kumfowethu Maforo ngibuye kuMadawu bese ngibuya kuNgcobe abesesivalela ngomthandazo. Umsebenzi ngo2 ivesi ngelika 37 lo 38 verse 37. yes. Sebekuzwa lokhu bahlabeka enhlizweni base besithi kuPetro la kwabanye abapostoli madoda bazalwane sizakwenzani. uPetro wasesithi kube phendukani libhabhathizwe lonke ngamunye wenu ebizeni lika Jesu Kristu ethethelelweni lezolo njalo liza kwemukela isipho sikamoya oyingcwele. Hey, now bakuzwa lokhu bahlabeke kakhulu ukubana kumele inhliziyo zabo ziguqulwe zikhangele kuJesu Kristu. Ngakho ke phendukani balaleli babukeli sonke siyizoni. Okuqhakathekileyo ukuthi siphendule inhliziyo zethu ziphendukele kubani uNkulunkulu. uNkulunkulu wasithanda ngothando olumangalisayo, uthando olungapheliyo. uNkulunkulu lesineke nesisa kithi sonke kasiphendukeni senze okufiswa nguNkulunkulu. Indaba yokuphenduka mfundisi Lovo ayiso yeTestament elitsha kuphela. Yikho kusifundo sethu ikota lonke lele sithi thina iqiniso lalesi sikhathi elikuDeuteronomy. Right. uNkulunkulu kuDeuteronomy wayekhuthaza labantu ukuthi phendukani. Alright. Nxa ungahlabeka uzwe ilizwi likaNkulunkulu ungomisi inhliziyo yakho. Alright. Besixoxa sihlobo esithandekayo nalokho esijayele ukukwenza sesilizwile ilizwi asiphendukeni silandele uNkulunkulu nezixwayiso zakhe nalokho asifisela khona. Amen. Ekuthweni khonapho uElder wami lapho uthi uNkulunkulu lokho akutshoyo ngapi kuOld Testament wakutsho njalo futhi ngapi kuNew Testament uyakutsho futhi kithi namhlanje ukuthi kasiphendwe yenini. Mina ngikuthi icovenant lena siqalise ngayo lapha nasiqalisa lesi sifundo eyakhulunywa kubaba wethu Abraham ilokho ikhona kathesi uthi uNkulunkulu uthi uzaba uNkulunkulu wethu thina sibe ngabantwana bakhe. Ngakho mina inselele ngitshela abafundi labalaleli ukuthi God is there and ulindele thina ukuthi siphenduke lapho esiwone khona sibuyele ngakuye. Siyabonga. Nxa ufuna ukuba healthy ungazukhuleke kanjani kodwa udle unhealthy, the result will be an unhealthy body. Amen. So ukhuleka kumele ube lesinqumo sokuthi udle kuhle so that God blesses your effort. So uThixo asisize balaleli siyenze izinqumo ezinhle kasithandazeni. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba osipha lona ukuthi sifunde ngeqiniso lalesi sikhathi kuDeuteronomy. Sicela ukuphendula izinhliziyo zethu size ngakuwe ngoba wena ulokhe uvule izandla usincenga. Ngakho esikucelayo ukuthi silungisiswe ngokugxila eqinisweni lalesi sikhathi. Lo ngumthandazo wethu ukukholwa egameni lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen.